فرجهم شريف. ربيك يا رسولي ربيك يا نبي، 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 ربيك يا رسولي ربيك يا نبي. Leo hii tumetoka tukio kulikumbuka, tarehe ya kifo chako tayari imeshafika. Safari 28 msiba ulitufika, msiba wako nabii ya mtume ulotukuka. Rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii. Tumetoka wanamume na wanawake jamia, vijana pia mabinti na watoto wanalia, kukumbuka hii siku wengi waloipuuzia, kukumbuka kifo chako na jinsi kilitokea. Rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii. Dunia imekukosa ewe tumwa nabia, hadithi na zako nyendo wengi wamepuzia. Usiweka maulidi mazazi kufurahia, lakini wafati wako hile wapuzia. Rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii. Vile vizito viwili mtume alotwachia, Qur'ani na dhuria wa kwako ewe nabia. Watu wamesha vishusha thamani leo hii wavichezea, na kuwatusi waumini waliovishikiria. Wameita eti bida maulidi kuenzia, hata na wafati wako hawataki kusikia. Rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, Rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii. Sisi ndiyo shia wako wewe na wako dhuria, twakuenzi kwa majonzi kwa kifo chako twalia. Msiba wako nabia ni msiba wa dunia, iweje Waislamu leo hii wanyamazia. Rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya rabaika ya rasul, rabaika ya nabii, rabaika ya rasul, rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii, rabaika ya rasuli rabaika ya nabii. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa
خير فرجهم شريف. mazuri ya Imam Jafar Sadiq akisema man jalasa fil majalis